bersyukur nak Islam jong unongsan hima. Usembut Menteri Rambak ke Jela ubak Preston Tensong ulaong bala da ki pajba ka sonyong konstituensi ki jit ki weipat ki kertong ha kene ke shipotrik ubna jemang arajar arpulai ke bemut ba hadin ke khat lai trik u jemang arajar arpulai marshudap nyovot lada uta u MLA ba wan ha kamra hado shispa asin anshu ai tangkasha hinrei unom yo ai ru yakini ki kentin uba Preston Tensong ulapan pa haba ajing kren haga jingilang pajba kaseng NPP haga shnong rangsken soyong konstituensi kabalalong menta kasngi ka arpu kendai trik uyayong arajar arpulai naga benta ban panjing kersan ya ukertong ke NPP uba samlin malngyang ulaong biang bala daki penjob ya ukertong ke NPP uba samlin malngyang marsyurung un kelibait pikwa ayu bat ke jing mento ya ki pajba kani ke konstituensi namar ya ushabi jong ke secretariat labat da u Konrad bat u Preston. Kene kecil tapi hap hadu kapor sabuji sepotong. Yo takut no tak sumi ande kalau lengkap kai. Saya sisir pat ngapen pau kecil snow burom ke sunga. Bangalala banyadon biang hakane kapor hakane lumpung hakane kapulau jomne ka skul rengkat badu-badu samlin. Ringkat batopi kinong yalam jong ka blok NPP Soyong. Kinong yalam jong ka blok NPP Soyong kabaken tuklu ia kilong tumi bat ia kikun sama. Nah ikuplay kerpang yo baden samlin ubang ayo isay kedal. Abang alit na kaway ka meeting sa kaway pat ka meeting. Daki hajar mut kinong Krisyan. Kipoy ha kijingalang di bakel-bakel. Kerpang ay kublay kini ramba namkwa banjir ketensuk kapur kelayat stet bangayui ya kajing hat kajing luat jong pi pajba padsngap yang ikinong kren berkat mapi kat kalaimut kinong kren ngakrai kamde kebasuk babinta aga jabing ke jong pi. Tengaruk tangsi kentin arketin suanga begini mi na kene kalupuk. Kawai ka bagnya tu ya pi ya kakana kabade ka basisha. Ha kawai na kisnem ki bangayala election. Nangke na konferensi joma. Jat balayla bursin ngama kijingjia ro bursin. Bagi jinjia ke basu tenatu gitu, ke basu tenatu gitu, bonjat bonokom snoba ngap bahaya ita. Swa kapor election ni mat ubenai ubakata, dengan namanya tu ya kasnen. Telade kapor baginya yat nak kawai kesnong, sa kawai pakai snong. Te hakawai ke jarbit. Layalam yang ada kita jinong yalam na kata kasno. Banlet songkai hakaway kalongi. Anda ngapoy hangka don ikme don pa batikun ki don nyawut. Nyawut ikun. Tenle songkai le disang la didot teu kau pau ong ko badu.
satang artayo ngin jar kun jadi di kun jona porokon nyumut ki kun ngin jar yaki bat mi kerpat bakin snow baha banwan knan dola de ada to pori election bebi klem kot ubri bahable kat ke di kot nei di ke kabuk siat ani ngam nan be kita lidar ke ong yalik be abakadu kita lidar ke jomna ke ong badu ai no san hajar tengka kabai ngabo se ngai te anda dap artayo ngakan mau tik ya kata rasmi ngalit biang nama de kasih jerkul hakata kasih ngajan jan kelalan dati bahakata kasnem bagi election don prangut ki kandidat borok prangut bagi kandidat don angka hakata kaya borok prangut Dina kandidat ngomong dengan perkat kata kaya kebiajan banyak tip mabrok prangut dia don angka hadu ban bangjar ya turun perbiala pesyak way anda lagi bangjar kayak kebajian mari ke bangja nilai bangkuai nilai somisipan don katukan timut diperlukan di kilanang yang uwe ya di uwe deka bakatu utal pa babita ikmi jong kata kayin ikot yang asa kendong badu ngidon hangi hinyau bus ubaba ai tambun demapi nadaman ai saubut like no lie nama kiba ai baar ya pidon salaimut ki kanidi ngana ai san hajar salaimut ki ai sau hajar tingin mansi panibati kabut jomi tengok kum kata kajinjia don bantet sosi rumlong ngasu om ya kia bakadu kublai sibur tambah snow baha kata kasau saubut dari bali obe anda lajok adin belajok adin kumah ngelu benai hiu benai sedang bali petulun ikam wan biang itai kemi bagi kepasana kau badu ice cream simet lem se yana wah ngom balik ngamai rapi kita persian jona nga ice cream ya i kawe haka takapor markas cream si pau haja tapi o cream simet trai ubade samli nomlai kata tei om aisur se sakhawi ngom ningang habia kla nama kabut jo pipi ai nasau tuli klik pani kita kilai mot kita dikit ke nama kita ai bot lai tuli sawai je lai bot sawai je kemangan habis kelat ke kabut keskim jongan habis kelat ke bapi kae kabangaton bat om hangne ko kinong kersan barat ba batin leader jom ubaden samlin let salaki jong kisnong kitau namar bakum kata ka jingjia kajia hakini di election pemerintah kata ka apa no nama dangdon ni kiba om ni yo ujok utai topi asiput agut kenang balasay ngidnum yat burut ada day for some scheme lara jok ubaden samlin ru miladon bok lara jok ita iwe ru miladon bok me let mapisu samlin mga pangan let sa UDP mo tang badak kejis ru jumut kata nga niya tulong lepay pi kabisir kayo kajuk election menta akan mau siya akan mau baha mendaisu bukicuk mensua katsan alpausner mensua menta kade kajuk kepasta ki leaders lady ki nong ilam jong kawai pakawai ka parti hakawai pakawai ka snong kila banda nyau ya ka kerteng jong gitu kinong kersya ka warning ka bangambut ban ay hangni
Yo don ki bakum kita kilong ying kilong sen. Hi kum ki nong yalam joki unit joki sub unit. Snow baha balik bersai nama kapor kadang don. Ben snow tho yaki. Bakane kamlong kum ni. Lalu himut ban ni pek sen na yu bat kebe bat pa kabiam ni de. Nilai kata kabaong ngiliap pihak bud. Siliang kekejat syatai, siliang kekejat syatai. Ngan ya tu ya pihak kabakandu. Ya kebakum kita kijat longyeng. Ya kebakum kita kijat beriu ngiong. Ki beriu ki besdin jaladi tang hasun ledui. Syajrong lumpoi, sikendau lumpoi. Hakabakadu uway pandide umsania, uway pandide umsania, utawa mele umsania, pinlek sanu. Boy siapa kata kadeka kubur kabangakwaban ay. Hakan ni janit ya biki patba nong kersan bat kumju kin nong yalam. Kibarat ba jong kapati NPP. Hang ni hapok soyong kesesi. Nama kapur kadang don. Snow baha. Yai pensai, yai pensekutu. Namar kibakum kita kijait longying babli. Hagabak hadu kindu nong. Kabaal. Hakine sisniar sni ngayo iya ketuka RTI. Ngargo puli kot kubor. Adik haksan kan rewut. Ngayo i kali sablok. Jong ubaden samlin. Kipra hajar tam kipalayo. Kumno kumne kini kikan lewut kibabli ba kerteng bakata ka RTI bomyo jingara. Titip ngaponi video ngakon petibine. Ngaponi video tim ma khado ngatip kita kibriu de kibom kersan. Kimde kino kersan jong baden samle. Tam bagi jauh dot bagi taki prahajar tam kiyo. To pilih kau kabut keno kalak leti balioy olen. Data kata, ngan pensyaya pikum ni, kan mau bahaya ka MLA scheme, baru anro pemut ki MLA, kane ka scheme ka babon sen ni ay, ya kisimet kilong yeng kilong sen, kakum kajing ibit u MLA. Tengah ya lebih yang itu ipi kerkop terekam, ngaruh lebih sedikit konsesi, ya kinong kersian tengah ay, kibom kersian tengah ay, enggak kamu, namaran lajop saya buat pansu peman kibom kersian, karena keskin kadek bagi hak ay, ya kinong kersian, ibu pelikong masuknya itu ay kerteng, bak kadek ndai boleh keluar somlin. Ka polisi jongi ke sarkar baru anda pomot MLA kila ya kata geli nu presiden UDP barang bah utip bahai tengamut benong watsupu bakla baru kanedai tangkap politik election sudah kabaki kuat ban yalam bakla yikipai bah renga ong yepi kadai ka jingsisa baki MLA scheme baru anre pomut ngeyok markaju pidon hak sarkar ne pidon hak opposition ngeyok markaju tengi pentrekam ru hakaju kasur hakaju kastai hakaju kailai kata ka bangapa pat persya kabalai bak kabakadu lakren nu baden samlin kini-kini urang bak giladet kren Kamtam ubadan samlin ubalalong UMLD jopi sansne. Kabanganga isyok big sisa kolong. Kato teli kijaka kabangalit bankan ba selection. Kasurok kajing hun kabalapalat. Hadu bapo mesin abisni. Uneu breu ulang menistatan arsnem siteng. Ukama mau baju madu perestun. Di malam kali kacang kemudian. Kemudian kayak gini, ya siakamon lu TikTok,
Syakadiang rutip-top, syakte rutip-top, na video kemudian beri. Na video. Mentapat, hak sipau tarik, ngihak ban renew. Namar bangi kemen ikut tang sansas dem. Kung baong manurub nek expiry date kadon. Ngihak ban renew. Teka bangamut ban ong hakan kapori kinong Krisyan bai. Bat ia kibom Krisyan lo kibawan ngap siar. Snoba. Ngagwa ban ong ia pita kawin. Bantuan kiskim haduk kane lemdadei bau breu ubanang ban penyedei bat ka tim ke jong uhang te sekretariat ka bemut lenoi empoi sadu tementang nyotoy pi haden jo ka atri kubnai mas benilai thau sarkar lad pipet bah ka tim NPP ka de jo kibasyong hasukiru kita hijau ni kampun penban mentang itu perawat ke minister tanah kalian ke FPP ke jongi kabamut une ubalong ukon kadu perawat ke minister kumba atau santeli di departemen kelak don lepas tiu ni atau santeli di departemen lada arposan teli ke departemen lamban lepa ubah dek samin lada uta unong soyong penren ya kabamut unong soyong udah ubi ndak letih sudah kumoi pak namar kani kade kakabuk siar kabak ndon mano naki hinre teli di konsensi detang mapi ubayo ia kade kakabuk siar dengan khot ia ki perlok balok ki bom Krisyan ia ke parti NPP kenyok kato kan drodur buah kenyok kato kaji kedak kaji kenok lai project namar ba kum mangala onteng usyabi ubahetam jok sekretariat kasyong hau konrad baru preskul kata kadang aku akan omnya ang lele pipenjok iya kiwaipat hadir jok karlai terik kay kebanjia tang ban peniadai perlok suar ban posisnen tang peniadai perlok kiwan sekabrau badu preskul ngan Aisyah kay inta mengerapit tak kita dur kadang Iwan nan baar manle kumta, si pausin kumta, si pasin kumta, haka si spa iwisin ngelapan ay tunok. Hangrayaw ne pade, ubanado uar hajar katra, ngiya trailang, ngiya ajingut lang, batlo ngiya sandur lang, namunta karoy kapar, jong kejelam bekala jongi, utang suan hatin ke kalay tarik, ka ebikwa ngan kelima. Ni nanti dah kamen sen kabas kem bat kabas seluruh kau boleh lebih siapa